kako vrlo lako na dnevnom nivou prekoračimo onu bezbednu dozu šećera i kako nam se mnogi proizvodi koji lako dovode, jel tako, do tog prekoračenja reklamiraju kao zdravi. Najvažnije odmah u startu da zapamtimo je da Svetska zdravstvena organizacija preporučuje da odrasli dnevno ne unose više od 25 grama, ali i onih dodatih prostih šećera, i tu nisu uračunati šećeri iz celokupnog onog voća, iz celovitog voća. Za decu je ta granica od 25 grama negde i manja, ali mnogi zdravi proizvodi sa našeg tržišta sadrže čak i više šećera od te bezbedne. I kad kažem zdravi, mislim na zdravi proizvodi. Oni koji se samo reklamiraju kao zdravi, ali zapravo to i nisu. Zato je nama ono znanje potrebno i zato je nama potrebno da znamo da protumačimo sastav jednog proizvoda i to je neophodno u današnje vrijeme i zato hajmo negde redom. Kada imamo jednu deklaraciju proizvoda, dva ključna mesta na proizvodu gde uopšte gledamo informacije o šećerima su poreklo i količine šećera, gledamo kroz sastav proizvoda i nutritivnu tabelu. I hajde sada da krenemo od nutritivne tabele. Mi tu imamo dve značajne vrste podataka. Imamo ukupne ugljene hidrate i imamo deo od toga šećeri, ali tu ljudi nekako često prave grešku jer ne mora svaka brojka ugljenih hidrata da nas plaši. Nisu ni svi ugljeni hidrati isti, niti su generalno svi loši. Ugljeni hidrati mogu biti i skrob i vlakna koja su korisna po naša crijeva, prirodni šećeri. Primjera radi, naše mozgu je za normalno funkcionisanje svakodnevno potrebno oko 120 grama glukoze. Samo mi tu moramo da budemo pametni pa da znamo pametno da odaberemo izvore generalno te glukoze. I na tabeli nutritivnoj imamo taj deo od toga šećeri i ovo je jedna od najvažnijih informacija. Ona nam zapravo pokazuje koliko prostih šećera jedan proizvod sadrži, ali ono što je zamka, ona nam ne pokazuje direktno poreklo šećera. Da bismo mi znali poreklo šećera, mi moramo da pogledamo sastav. I ukoliko u sastavu negde vidimo izraze poput šećer, glukozno-fruktozni sirup, glukozni sirup, dekstroza, hemijska fruktoza, kukuruzni sirup, primjera radi, onda mi znamo da je šećer dodat u proizvod i da nije prirodno deo sastojaka. Ima jedna zamka koju proizvođači jako često onako i vešto koriste. Postoji pravilo, sastojak koji je na prvi na listi sastojaka na deklaraciji, tog sastojka ima najviše. Međutim, proizvođači nekad šećere podele po različitim nazivima i njih pojedinačno nema najviše u proizvodu. I nikada jedan pojedinačni šećer oni ne stave kao prvi sastojak, ali kada se saberu svi ti dodati šećeri, šećera zaista ima najviše u proizvodu, ali proizvođač uopšte nije dužan da ga navede kao prvi sastojak. I ovo je negde rupa u zakonu i mnogi je koriste. Sad, da pojednostavimo i da nekako pojasnimo prethodnu priču, ako imamo sastav 100%, na primjera radi sok od jabuke, nutritivna tabela kaže ugljeni hidrati 10 grama, od toga šećeri 10 grama. To su prirodni šećeri iz voća, jer mi u sastavu nigde ne vidimo naknadno dodat šećer. Međutim, primjera radi, ako imamo voćni jogurt gde imamo ugljeni hidrati 15 grama, od toga šećeri 15 grama, a u sastavu piše primjera radi mleko, šećer, voćni ukus, to nam je znak da su nam šećeri iz nutritivne tabele zapravo rafinisani, odnosno dodati naknadno. Sad setimo se negde početka. Svetska zdravstvena organizacija kaže da je 25 grama dnevnog unosa negde bezbedna ta količina, jel tako? To je za odrasle otprilike oko 6 kašičica možda šećera i to je da kažemo negde bezbedno uneti. Ali primjera radi, mi imamo 100 grama jednog keksa. Okrenite slobodno pozadinu onog našeg slobodno najpoznatijeg keksa što se preporučuje za zdravo detinjstvo. Vidjet ćete podatak da samo 100 grama tog keksa ima negde oko 21 gram šećera. Pakovanje je 150 grama. To znači da vi u jednom pakovanju koje realno mnogi odrasli pojedu u dahu, bukvalno, ili kroz neki šejk u kafiću, mi imamo zapravo oko 31,5 možda gram prostog šećera. To znači
znači da smo samo jednim pakovanjem mi već prekoračili taj preporučeni bezbedni dnevni unos i tu problem nije samo taj šećer iz tog jednog pakovanja keksa. Problem je kada se taj šećer pojavljuje u doručku, primjera radi musli su prepuni ovakvih šećera, u užini, u dezertu, čokolade su također prepune tih prostih naknadno dodatih šećera, u piću i to svaki dan. Mi tada bukvalno nekako dugoročno imamo visoke nivoe i visoke unose šećera, a to se povezuje sa gojaznošću, insulinskom rezistencijom, dijabetesom tip 2, masnom jetrom, kardiovaskularnim bolestima i slično. I za kraj, sada nekako kad imate to znanje, ajde da samo protumačimo i da prođemo kroz neke proizvode, da vidimo onako jednostavno šta mi jedemo. Primjera radi, imamo čokoladu, imate sliku, sad ću vam okačiti ovdje, gdje mi samo u 100 grama jednog proizvoda imamo 47,5 grama šećera. Da vam bude jasnije, pakovanje od 300 grama ove čokolade, ako pomnožimo 47,5 grama puta 3, to je oko 142 grama šećera, a rekli smo da je granica beše 25 grama. Sljedeći primjer i razlog zašto ja ne podržavam influencere kada sa onim emotivnim reklamama sa bakama, decom, prijateljima preporučuju vam ovaj proizvod, gdje vi samo u jednoj čaši imate 27 grama prostog šećera, 2 čaše su 54 grama i vi tako bukvalno uz 2 čaše ovog napitka, odnosno pića, prekoračite tu dnevnu bezbednu dozu. Uopšte nije sporno da li je šećer loš, sporno je koliko ga često mi učestalo koristimo i koliko to dovodi do modernih metaboličkih negde poremećaja. Također, bilo bi primjera ovih negde za ceo dan, ali za sve ove proizvode, ako smo naučili ove neke informacije prethodno koje smo rekli, vi sve te naučene informacije možete da primenjujete bukvalno na isti način. To su pravila koje su univerzalne i koje vam mogu poslužiti za svaki proizvod. Nutritivna tabela vam kaže koliko ima šećera, sastav vam kaže kakav je taj šećer i tek kada spojite zapravo te dve negde informacije, vi znate šta zapravo jedete. Da bi vam bilo negde lakše, u aplikaciji Izbjegni aditive imate proizvode bukvalno i sa nutritivnim tabelama. Mi smo ručno prepisivali bukvalno svaku brojku i aplikacija vam je dostupna i za preuzimanje na Apple-u, Androidu i na Huawei-u i bukvalno možete samo da skenirate proizvod, okrenete onaj bar kod i proverite i sastav i nutritivnu tabelu. Također, ono što mi je važno, pošto smo negde ovako na početku, slobodno pišite u komentarima kako vam se dopala ova ideja, pišite predloge novih tema, a ja za naredni video definitivno vam pripremam detaljnije neko znanje u nutritivnim tabelama, uključujući šta su masti, koje su nam značajne, koliko soli iz jednog proizvoda je bezbedno da unesemo i do kojih zdravstvenih rizika dovode prekomereni unosi i kako ih uopšte prevenirati. Ljubim vas i gledamo se narednog puta.